Assalamu alaikum, бағалы жамағат. Бұл кемені, бұл лодканы, катамаранны, орысша айтқанда, біздің таулы жаш ішлегенді. Енді орысша айтқанда, бригадирлері ішлеген кезулерінде Кудайлан Асланды. Енді бұлайдан алай көріне болмас. Saat endi mandiyse bizga bir ikki so'z aytir deb ishonaman. Begusta Jashda Kudaylan Aslan Abdullah zatla ishlaydi. Bunda Italiyada. Ital Katamaran degan kompaniyada ishlaydi. Kemege miner üçün olay tapçıkada vermeyle bana siz vergen tökkün. Bir iki söz aytır da bir şey ama. Selamun aleyküm aslan. Aleyküm selam. Hala bu kemenin üstünden bir iki söz aytsın bizimle. Tavullağa. Endi. Kelar örgüsü Çayaklı'da alacağında. Endi kim biledi? Bir ev alıp göndelen subla. Olsa baksan subla örgüt çıkama dese. Yola baksası örgüt çıkama. Allah size saklalıyı sorduğundan baksın. Baralmay kaldı hep korkat. Aslan, men 20 yıldan beri tanıyız birbirine. Görlebiz. Hala bu maskala. Ha, 21 yılda ötkendi. Aslan, Qalay birdir bunu uzunluğu? 15 metre. Uzunluğu 15 metre, kengliği 8. 8 metre. Ha baksan suğa bir kesek. Tarırak ha. Ben ikinci özürağa salınsa, nemeden alçıktı. Kakras ortasına salıp, andaja şeyme degen adam bolsa. Ceşarığa olsa, ha, az başladı tacarar kılıp bilmeyim andan. Oy bu kertisine etxanda etilgenine göre tüm dünyanın törekci aynalar çapılı. Qalay bir zaman gerekli. Bunlar ben de ortalığını al. Yeşip kertisini alıp tohtarga da gerekse nemede künde koymayız yani her gün aynalara bir iki yıl gerekti. 2 yıl. Bunlar kemene tergiyor. Qalay bir zaman gerekli. Endi Orçça aytılganda men kemene deymas. Buna tüz atı katamarandı. Katamaran dep nege aytganlar? Katamaran dep iki korpusu var tandan. Katamaranın forması var. Endi bizde neme de oldu, problema da oldu bizde katamaran deseng, o özürağa saldı. Bedallarla kırıp aynalan. Ansınallar da, katamaran mı işleysin, sen oxadıp koyallar. Kertisine aytganda var, nasam değil, katamaranla kertatı budu. Buğa aytala katamaranlar, mağabaya katımızda sürgenle de tutup alayla. Endi gitçe ulusu da var. Gitçeleri 8-9 metreden baştan aldı da. Bay уже içinde yaşarça. İyi örge 30'den atlayla. Бұлай катамаранна тергеу қалай bir zaman керек? Если так. Прямо ортасы. Не, başlagandan bay cukta bulmağalı başlaymadı. Ahırları sanasan geta bir 8 ay керек. 8 ay. Anın 2 ay bile yarım 3 ayına neme gerekti? Bilmem endi tavçala qalay aytalı, orçala qalay aytalı bilmem kertisine aytganda stampajo. Formasını tuyarga. Endi bunu materialı ne zattı? Polikarbonat. Ой. Эпоксидный смола. Эпоксидный смола. Tavça qalay aytılganı bilgen adam barsa aytыңыз. Çayır, power, çayırga o'xshashmi zat. Эпоксидный смола и немеде карбоновый волокно була, стекловолокно birge. Alanda tavça bilmem bolmaz yaratlары, kertisine aytganda. Ha endi ol orçan kelip qalan sözler bollar. Тем более немеде ол карбоновый волокно самый каты волокно на сегодняшний день. Endi to'rt nemelerde işlegen bay bullay katamaran olayan ki başka kemelerde de ol. Adna maçta bile bolsalar da malay dağıla da olayla. Strukturalar. Ну bu o karbonoy волокно бетсең
Bek bağa keledi. Boyun çıpladı, Allah çıpladı. Allah'dan. Ne ol etilgeni vesulu olmazça da? Biz alağa nemeleri yok, kayakları yok. Vesulu bolsa da, конечно, alada karayla besin ha. Demek artık neme olmasın dep, motorlar olup da basa verelim. Aslan bunu endi keçkinlik espri var. Neme bu motoru da var. Sonra парусу да бар. Айта. Вот смотри, жарамайды моторсыз любой затны терге. Потому что сен портқа кирге да порттан чыгарга только мотор бар. Потому что сен парусларың ачып портқа не кирге жарамайды, не чыгарга жарамайды. Поэтому любой зат мотор болура керек. Калай мотор это другое дело. Bizde электрический моторлар бар. И ол электрический моторларга келсең канда бірінші түйбіз алай среди первых трех. И енді мен сағыз шете болмам. Айта келгеннен sonra енді бұл игрушканы бағасы он инчат. Ну, примерно ол да ортасы там. Ішінде конфигурацияында зависит ете болыр. Конфигурациясынан бек көп зависит етеді. В любом случае біз işlegеніміз бізде больше 90% кастом дейлі. То есть біз еткені біз мабуқ қатыбыздағына қаларсаң, ол біз анша 4 кері тұрабыз бағасы. Ол серийнеге кетіп қалады. Ол серийник анда бір жоғалышыға жарамайды. Қалай берейсе, алай беріп қойалды. Бізде ола практически немеді корпусынан қалғанына қарзатында кесің сүйген жетесі. Короче, и 1.250.000-тан башлайса да сала бересі үсіне. Ол гебенле біле санағанда қалда бір гебен бұл. Осы малла бұла. Бүгінге қалда бір болған білмеймін. Енді тоқлы бір 5-6 мың тұра болу деймі? 6 мың қалда бір тоқлы боқ бұл. Екші қалқоны бірге жиағы керек болу тұра ба. Кердісін айтқанда енді неме бұл максимальный комплектация түйді бұл да. Мұны хозяинлары Новой Зеландиядан келіп анна алғанла. В прошлом году выиграли лучший катамаран Европы. Иншалла. Эта конфигурация, она где-то средняя, 1.400.000. Былай максимально салып барсаң, можно и от 1.800.000 дейді. 1.800.000. Енді бір тауы келсе бір скидка етер амалың болып мұны? Енді бір тауы келсе табар біз ақшы. Sonra енді алама деген адам болса, жазығыз. Киргиз, Хараз, кого интересует технологии на высшем уровне. Самые передовые. Сізге Венециядан қатты қызу салам. Бірінші айтмаған ісім, бұл Венецияда яқтала выставкасы барады. Аслан енді үші білі келгенді, мен да бір канал кебек құрағанма да, аңға бір кесек материал шықы жайым деп келгенме. Асланға қонаққа. Сау бол, Аслан. Енді sonra барайық.